The CM Solar Mission is a flagship initiative by the government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. The mission offers a variety of solar systems to meet different needs. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest, providing a 50-90% subsidy with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application through the district administration or contact your nearest block development officer, BDO. Deputy Chief Minister Kejelau Syabah Langdahar nilpun menau wa sorkar wa bakli ilut isep wara wa sumari gi arngut ikana purega nehu ki wa kentup ya dari dengan pok dukai wa Stephanie Sedam kini gi arngut acha tera gi ha imir khatnya turik uni benai hakan ni hi kuskurba usnya bahalang ni dalai pa yuki hai wada ongwa ke wina ki di stom jor ko wada pentikana le wala da MK mo pha sumar sebar Kejela le sorkar hi wa penlut ilut sep wara Cucu repeti uba uya keri ura tera ya kini ki arngut ha kutu kemit nekem o wa ke sorkar lembang kesna transport na pengkor bahago ya kendon ain ya kuju ya keri klemakor ha kini kesengid emlang officer on special duty chief minister Daniel Tangkeu Rok pala yo i ke jingjia di arngut samla di basopsi kadai accident ke ba isir khe do kata-kata ba isnai ba bapling ne ye lai pentip yang ku sorkar usu kamram ku sorkar melik tek bi khatam kun samla jung itu mo Biar kumbolong arung berok dan itu kawai kalakam, stable kalakam, ayu itu sewe dalam nangkam dan nak jadi suatu makam tu. Ini sorkar mengaung memilih bagi buk juduai betul berok arut dan lang pakai yang kesen betul. Tapi di kejil jung sebro, yang jung jadi berok kerja itu semua klaim sorkari berok kerja. Ini kejing dikiat berkejingnya kali kedai kawai kedau kebawan rak hasil kejing maya kejing enjol kibrio hi kadai nak kalian ke sarkar kan sini kami kadang-kadang ni section baperi nak transport kuno benlek ke lek kemakor hanya you pura barbar accident tu kemedi ki polis kelak kem you bilang don apa don custody begitu different section ada berklaim kod kali don section ya kali por buat don section ya klaim section different section ada angka angkat sim kaya itu berapa ngila sim kaya beda begini accident very serious from the government side ya apa beda itu kalau sorkar kan ada mah don raja merah ini day ban aja min kan suluk sorkar berok jinglut beda begini argo dengan susuk ngila ya kumnu kajing panggabakam jod subo Handra din arlai si kimla sumar hani ya kata dong refer no sabarin ki claim sorkar